kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe na manta Sarkar MDA menamakan Sultan Kongras Sangma menamakan dia kini open scam U Kongras Sangma kia masih yang dikit kia masih yang dikit nama sampai itu Islam kepada Dabian kelas politik kapor tambah penskam yang kesuki dia masih dikit boleh kata beliau, boleh kata Amerika, kesenjor kami kumakalong mentah. Dia namar, kecing berpor kecongki, ban perkat tangya kamalagi. I know yang play nombor ng tao. Haplain kicing pensoy, haplain kicing terwa, iba bulan rokong, yang ikun kinongelam, kalau sabut apa jelam coba argan. Henry, ibu kacung hutang koi. Bagi nama, bagi liakai, bagi pen, bagi suki, namai kawai, jangan mandir, bagi pating, kemenangan jangan seperti. Salam linggo kepada Kemenki Hun, Pasus Ramjar Hawane bagi reservation policy. Kabar saya sisir dan partai mau, bagi dia ikan kemau itu, kantang angin marjan, bagi sekretariat bagi kemau. Bahkan ni polisi yang kasih reservation policy, kaya ikut polisi, kadai tak konspirasi, kasih salah, jadi ikut sama, jongkari, ikut duel, jadi ikut sama, saya ikut, boleh bersuara lah, tanggung mani, begini. Dalam yang penuh dia kata meminta, saya keluar tulis Islam sahabat kenjok, haji lenti, kongres bendera. Ia dorong sakan lupa nginang pekai, wasakan lupa nginang yang rajin dorong jom kalori kibat saka syari seperti. Kali kasih reservation policy, kali walau outdated, tolkam berpetenai, berkeranya ka, nak kata, begini yang kata kejala kemudian jikirman nanti kalori jom kilongdin. Ngomong makanya kasih reservation policy kalau beran nama raya sorry ada karar tarik kepada berikut kakindai spak nukuan kindai sini semua dan yo yang kecela opera ada arfai tarik kepada berikut kakindai spak nukuan ini yang jela kindai sini opera lalu saya lupa ya kan ni, ladap adat ya kan ke polisi, kemudian yang berada ke polisi, kejeng toko, kejeng orang bayan, hak cepat per, kejeng ikan, padahal bawa mana. Let's not touch this very subject, since this is a very sensitive subject. And I'm glad to say that this is not to be called a sensitive subject. It is our duty and responsibility to sensitize. Lembaga di subject, we don't come, but shy, but social, on pembah, tak yang ini.